sampai jalan satapak kajujug ka hiji wahangan neangan beunteur jeung soro keur maraban rana demplon timah menang lauk keur maraban si demplon teh ini kamang kalaguan ka yes aneh kan penting supaya jeung ran udah demplon teh gini lain mang game majiganak kudu rada di clear deui ka aduh itu eta mah pelem kemarin ka aduh cekan kayak mana minggu ngarep lah kemarin ieu mang kemarin modal malah ajen tinggi jonkeun pare deui ka emang aya pare di mah aya di mana Witoha mojokan konek mah itu rek ieu mojokan isukan rek nyamut oh nyawe itu sebelahnya rek itu ai mah bantuan mama iya gawe serangan oh nah majikan tidak berani alis nih lah wah apa gawe lo pakai deh Gusti emang ucup ngacai badak-badak teuing keun dipanah gede ya oh sialah hubungan sa dicai oge nyatan wah kira-kira ini pirakuan penung tigirang lagi ayo aku ayang main penung nih kayak ain jelema teh ngomong gede ada sangeunah nae ngomekeun cai Astagfirullahaladzim, nanti itu yang menit sih. Goblok cuma dekat kali cuma tampol. Wah, gila. Lucunya itu yang gimana? Kayaknya itu kalah kan intip apa deh? Pangin di bungkas. Ayo cuma teh kudu diintip ya mah nang sama radang ya kebulan mah. Gimana ini pasti mancing teh nugen. Wah, mantap di ditu ya. Itu ah. Wah, di dieu bener cara ada yang segini. Lah, geus teu teh. Apa aja mah tadi. Wow. Wow. Wan. Saha teu cenah karak diare ngawung ya urang. Naon, Mang? Naon? Baruk Mang Ucup buang aja kan serana deui teh. Main deh Mang. Bantuannya di ka urang di jelema deh ka. Naon di? Main kayak gitu tuh. Kalau kan lain penetan deh karek aktor itu deh ka. Wah, adi dicacat di. Sabat ini. Ini urang kayak ngelawatan Ucup. Iya. Dabar itu di Mang. Intip lah. Nama-nama. Emang kita panging abang tukuna, beres tukuna. Berulang peuit lah gitu mah. Cai teh udah dikompor deui. Astagfirullahaladzim. Udah dipangat deui dah. Wah, benar bang kayu tuh. Yang kecil ya. Hah? Kenapa ya? Cari dulu tuh. Jangan. Ayo, orang intip itu orang kodang ini. Kenapa maju bawa lah? Coba soto. Ayo, Bang. Saya itu mah. Eta jelema teh geuningan. Geus ya. Naon, Mang? Amang lain nu ngaboborkeun cai teh. Aduh, naik perang dunia ketiru deh kak ini. Ame iya, biruan deh kak. Oh, sih sorokot. Duh, cabuk gitu. Terus satu dia benar. Paling itu nyamut. Hanya dia. Cabuk gitu.
Lain tong sok dia carana tuh mang. Ngomong baik-baik. Rek kumaha ye naik ke desa hayu. Gelut hayu. Tirameun ya gelut deka. Makin panas kieu mah deka. Duh. Yang aku siap fisik ya, duh. Namun sih kayak kan gelut aing tampol. Ye nyantai tuh mang. Ya aku lagi beunang tampol yang kaceran aing mau Ye mang. Ampun mang, hampura mang ye. Aku kan busur kono amang iki kono mang. Sok rek kuna lah. Ngeun sabeula dek sabeula. Sok busur lain. sing deh. Kok. Usah ieu leuh. Atuh sukuna mah. Busur. Ampun mang. Oh kali-kali deui hampura. Ampun kuy. Mang, hampura mang, turun ke desa nage. Nah, desa. Wah. Ampun mang. Saya kan 5, 4, 7. Wah. Panggil gablogan ku aing. Balas dendam aing. Alesnya dicabut jual boy. Yang bulan lain yang mau sama ngujek tuh. Oh itu apa di situ kita saung ah. Oh nuhun Jang. Lain deh kak, jelema teh aja dong di mana nya. Mau kana hutang. Bangun itu dekat dekat kalapal. Ah, sangkeun. Assalamualaikum Mang. Masa? Tadinya kan dia Mang. Yuk. Enon. Iya, pan kamar itu gini, dari Pulau Garu, kayaknya selila, Mang. Sampai bayar 3.12 menit, ini masih dek, Mang. Oh, kita padat aturan tuh yang dikait sebenarnya. Murah tuh, Mang. Aing kan bakal duit, banyak kan kado manusia. Duh, kumaha duit Mang. gitu. Kita Mang apa sih mah jadi milik dek, Mang. Nah, itu mah teh. Yang gak mau kan barana. Murah Tapi kok bisa jadi rentenir teh. Kedek na beunang mandi. Alapkeun kedek na petakan lah. Kunaon yang mangodong lu minggu. Anjing, modar deh kayak oh, cuma Pulau Garu. Ini kakak nama kodang deh tadi musuhnya di dia deh kau. Jelma teh. Iya jelma teh kakak. Kolor musuh. Oh, kobongan itu dulu jelma teh. Wah ini kok. Ayo, Bang. Woi. Udah. Ayo urus jelma deh. Ah itu pengeluaran kami macam-macam teh. Mana lah. Alap. Iya mana? Ini iya mang buku nama di dia. Soalnya tadi kunci pangpengkan teman. Tanya. Wah ini kah. Sahabat teh aduh. Mang kiranya. Depan. Reka. Mana? Wan kirim. Mang. Kenapa nih tak? Nah, biasa, Mang. Hah? Acting. Ini film. Oh. Yang bukan. Ya, bos kita itu. Wah, ini ke jelema lagi latih mana jangkor. Ini aja kak. Wah, ini kalau gila kilo. Wah, tunggu sih nah. Jelema keseting. Ting naon? Film kamu. Di mana naon? Dari kita sok. Jadi kayak kita nya mereka. Baju hijau dah. Waduh, cuma tadi tahu nggak lentel. Tadi ya, Mang. Ah, joget. Wah, siapa mau syuting? Wah, ngapura. Wah, nih. Balikin, Mang, balikin. Ya lain dan Astagfirullah, teh jelema jeung ngahutang deh, Kak.
balagung deh kelakuan teh. Ayah deh. Tung bisa kade cepat. Mana itu mana sampai rak. Awas ya untuk balas dendam. Mang. Turun Mang. Oh, ente berhasil. Aduh, deka sumpah Mang tadi tuh nagih utang deka, dikecebur. Diuk. Lain Mang amang kudu berhasil. Sekarang gua deh kok gue tadi di situ. Masalah cai. Usaha Mang ucup le. Heeh. Nah, ini kieu ieu nama. Balas dendam. Terus setuju lah, ayo. Iya, Ambak tah. kurang oke. Ayo nanti orang ieu we cepet pas mainana belangah lah. Lah, kemana ini emang ucup? Tuh kita cuma ditukar ieu nyo kan kita pacul. Oh, Bisa orang bisa adi tetep orang ngusupin. tadi ge mantuan Mang Ucup ting saha dek ka itu campur. Heuh, ajak itu tukang mah. Layu lah. Heuh, Ambak kurang. mang lah. Heuh, jainya. Eta diulah ke deung kiri sih aduh. Lain mereka bagi garuh tapi raku kudu di jual ada jual kira aku kudu adukun mah ada ku guru Ja itu deh kamu ucup teh. mana Itu anu keur ieu ieu teh yang pacul. si orang itu pelayu Orang balas dendam. Ayo. Kita. Lu eta mang euy. Kapan banyak. Iya, Mang. Ji, kilo. Woi. Bisa. Mang. Terus tuh dong jembatan. Oh, udah jelema nurut tuh nyopot euy. Mun, atak moal tadi teh hiji ting ka mana can beres teh urusan teh tuh dia kalah cemokeun deui jadi dia kalah segenah ya teh di kieu teh. tayangan yuk Aju lah, wah naon lah di kuda tadi ge ngeusup. ya hilir ayo atuh Mang, tengina Mang. Mang, lah. Nah, delapan. Betul. Tepuk siap. Oke guys, terima kasih buat kalian yang masih setia di channelnya FJ Emotional dan nantikan video-video terbaru dari kami dan dari segenap kami FJ Official mengucapkan minal aidin wal faizin, Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Idul Adha ya buat semuanya. Punten Bye-bye. ngiring langsung. Selamat.